isa de isa Tulara Azila Ayonger Anya li abikechana ki mayuchiko yang isa litrolana adela apalang wo liya chona ta chengelang abi isa dezele abagana ki katukuna tserabani seno ade isa Tulara kyang pekya khandrojare. Lotus. Nerede mudi anyangasa? 시절한 것까지 다 중인에 당에 늘어서 일라 알라 범비로고 당에 알랑철라로 반나 링자 그도 웨더 마밀라고 당에 늘 당키나 롱티레 늘 당키나 초다 소노 바 롱티레 이나데 차롱 바 키자 아비 아자오바 I draw along to Ramale, sayang china na along di amana katungu ko ining tangla ako pa o kato yuji atsa ilang mama chong chagyo Mama
verse ka. Surang bayu maroide, Bible and science maroide. Ina hila, UK katu yono. Science yo class katula, science teacher na, student day yocho. Allah talan ini hirisa abam the China mayon Allah talan yono, pekya kamchono ni dang. Question katu tin hinjo, hidade. Students ya go abide question katu tin hinde, in a question mayono, tin hinde, azabatana, sir, hydrogen yocho. Yes, right, bum. Next day the tin he go to question the tin hinde abina oxygen go yocho. That's a shit that way, bum. A sound days at yabatin hinde abina nitrogen go yocho. Oh, it's a shit that bum go. Mayo ba de tin hinde abina yaba lactogen yocho. Nana mum de lactogen. Amo azara sinwa yung base lactogen. Abina lamcho chen ziba abam za answer. Gona abina lactogen go yocho. Da hatsabaza tai. Ina yonya bata science hitsa isa lamcho hitare ko hitano mao ko science matare. Science hitsa proof lire. Science hitsa fact finding tare. Ko hatsaba aichin do science proof sana bichina ware. Chenye lai ba unahitsa atong ni da tsere no sakole. Ta aki amatera science and history and mathematics ki na long period in danza along pipa kadu sano. Hatse go na palu chanja study sa hitsa science yo hitsa ina atibala science yo anya asang sinyo go ate hilata ina asang maya hero ko na ala salana tu hiba yo scientific proof change azindacho yo ta ina sinue. Isa azindacho akudi ba Bible hitsa alimila hiba waka Bible hitsa katang atunte. Hiba Bible la kutsi zele. Hiba Bible la akyang ba zele. Hiba Bible la amwanul zele. Hiba Bible la tsinsa kutsab zele. Hiba Bible la isa ningdang lamlong lile aronong shang ningdang. Isa ningdang lang atsa tongu na hiba Bible la zele. Utility na hiba Bible katobi kiro. Hiba Bible sa atuna kire. Ta UK history and science and maths. Hiri bata nana limite palari macharita na nana maki kanlang. Azinda choza hidadu ki wachola nana ko ina. Shutala nala achiman cheno ta tsirang bara anazi tsirang bara tase ko limila tu surona zero science na history na maths na social science na tu yoro hatsa aichi na mateba tsapsi gona nana yuje ba tankida na hiba azinda choki kanlang na ko kinindang na akaunindang yutsirdinindang akyang ba sila lile tsinja kucha sila lile amwano sila lile tsai lino sila lile lamlong sila lile aronu nindang shang nindang lang atong wila tona nguna lile yutsirdi atona azinda choza kire ta hatsa hidadu wakakadu kichoroduza kichokuna atombi isana matsapzire hila chanyang kalai ba waka kicho azindacho kichona science ne tu yoro hatsa isana tino hila politician businessmen philosophers scholars hiri abam limila tinkalang aninko atunglile hiri abam za azindacho kikona hiba azindacho lana lamno ngupa kanlang na country pa kanlang arna tsecho ko chocho ko yang cha sola amwano aning charosho katang lile limila atazake ba anung kung charosho katang lile atong yola ashula mabanye isana Mahatma Gandhi hiba Mahatma Gandhi ahimsa principle non-violence movement hiba Mahatma Gandhi hinam non-violence movement is India la British de chida de apina hiba non-violence movement kadena kechocho here is mati shati you say aza mati shati manga tharo thange lana sermon on the mount lana apina kechoko summarize agona hiba ahimsa principle hiba non violent movement is apina charocho chanye limina
ko India na the father of nation limina chirin chabaza hiba Mahatma Gandhi ahimsa principle non violent movement kuna hi aning ku charo choba abiza yutsirama ta mayutsirmi atu hiba azinda cho kikona lamlong lina atacho isana ngure hila scientist kadu isana Eureka Kariant kona hiba scientist hiba hitsa Russia scientist ako diba space la ning nila space la katuchoba April 12 1961 la hiba Eureka Korean hitsa aning kong space la first human katubaza abisano ko 1961 la katucho abi yutsira katulile abi space la katubarachide abina azindacho Genesis chapter 1 his account gona lipo shatila sirang bana ninko limi kada tricho chonu chihi kada tricho hatsirita abina kitina ning limi abamza abina tin rachide oh sirang bana triba hi limi hi yucheba triko an kona abina hatsa nichecho Eureka Korean it's April 14 12 1961 la hiba nitsara hina scientist hina tsirang ba yuta triba za yuche ba kona abina nichesho isana kode tina Warren Buffett kona America he's a katang investor ko abiza entrepreneurs hiba nitsara is limila aninkung ate modern limila aninkung katulile hiba nitsara hina abina abiyo 7 step of investing the money Nitaro isa kutsi riki nong ko hataba riki ba kune isa account lewa nong nindang abina 7 step bata abina kalap na abina chocho hiba nizara Warren Buffett hisa limila aninkong investor kadulile ko hiba nizara na hiba principle abina kechogo na abina yo bata isa si riki bata katang atalang na lang babala na riki nong alata hila isa literally kunu young couples, young kutira business nizar la kamadio stock market la si investor na karali kanoe la stock market la kha desa share bazar la kara si rigianoe hiba Warren Buffett na abine hirita muchi chena yang chiche kona principal kalap kona limila abina si yuna si investor soba ko limila aninkong ko it's about investor hina yo bata isana azinda chora no natsi limi pa shiche sisa balela zakin ko nyamon kadu nana achincho ngono matam atung la natsi zaki tuno hiba lila na suro khatari tiki nungna nana mamate hiba isa tsinyura shati khatu tarakatu arakatu ko anyala hiba itza kang haja trumpe kula Leviticus la Ecclesiastes la katang tsizana yona lile hiba Buffett Warren hina hiba waka shati kipakala hiba kutsi riki no bata limi balang foreign limila isana tsi invest sang stock market maturity stock market foreign yo maturity hiba atsira shatila la sirang bana kanang tsizana Solomon na lamnung chona lile ko hatsabaza riking ko hatsala na achio nguno interest atsa nguno limila tu suro matonu mamate ko hatse ko na tsi lang babala riking na ko na kadang tsizana chona lile azinda chola limila aning kong lang baba akia matera lamno zera kutsiri kinong ba political limila yulutabala ara aning kuiria damota azinda chola tu kalabiro hatsa aichina do arana hiba hitsa nguchiche choe kona isana nicheno hatse kona azinda chola lamno lile na kunuti azinda chola nana lapcho naningdang chichamna ngucheno science na kalang hiba scientist na kang tuyoro artoyola chanyaila ina khatu anya trochanalino limi the earth hiba limi hitsa 80 BC before Christ 1500 BC la science na yocho
hiba limi za kalora amala katuyo makala laong katu amala katu micha isa limi hitza tikeba lile kona science na proof sacho 1500 BC la ta hiba hitza isa adel azinda chola kode tina job shadi makabatharo ara thangela hidana chanle limitza atingla pingpare isa limitza atingla pingpale tu samale da ating katula limitza pingpale kona isa job shadi makabatharo ara thangela le job hizang hitza aku diba bible za apina tracho kang hajar tongpe kula job na hiba shati tracho ko apina sirang bana job de yokona limi hitza ating katula pingpon na lile no hilaw katula tike ba mana ko na hitza azing da chola lile hilata sirang bara ke micha hiba limi hitza in the hands of God sirang bara ke la lile isana natin na mangure nana ko I change bali mila lipaza isa chang liru duza isa na atombi isa yo kutsila isa yo ningse ninkungla isa asisa matela tambi kona atombi limila nizarana akong lire ta amayu tirti hibali iza sirang barakecha pingpon lile go hatse kona isa iza anai kadula aki kyo chatu lire no isa sirangba mate kona isa akang lina vano science na yocho hiba limita kanglora makhala lao katucha kebaba tikeba lile ba yocho mabala ta science change at modern science na yobaza hiba limi hitza is hitza empty air katula limi hitza lile kona science na hitza proof tana lile hatse kona isana kode azinda chola tingkala hatsa kadang zizana lele chanye science na hiba azinda cho job shadi makabatharo ara thangela yoba cha kadang zizana science na proof sago amayu siri azinda cho yi kang haja to pe kulan tracho ta chanye da shi science na hitsa yuchira ko na royale no tankidana na pamsonyele stars chihidi kode chihidi yona iri chihidi the stars ningla tingkone isa na amarala chihi ngure koi ba chihi hitza science na yocho hiba chihi hite science na Johannes Gebler kona hitza 1680 la apina yocho chihi hitza 1080 a 50 du lile kona yocho hiba scientist na kade sa scientist katu Hibagoras kona apina 129 BC la hiba scientist katun yocho hiba chihiza 1080 stars in the sky apina hatu yocho ta hiba chihiza isana job shadi sariba asang ara makepa anyala tingkala nincha chihidi kinong makocho sirambana job de yocho nincha keba chihidi kinong mako Serang bana Abraham de yocho chihi nana tinting ningcha koi ba chihi nana kidi makilong ko na chana tracho ba hiro mawachano ko na serang bana Abraham de yocho hiba chihi the science sarana hiba azinda cho makikona ara tosha lamno na do proof sa cho hatsa artumbi tai charocho ta thali na changi at modern technologies lang baba charokona arana hatsa pichina hiri chono chi is a key wate arana kichi bata oh in proof sabasa taye adeza iba chi is a kipa makuna chi lile a countless stars kona arna yocho ko hibahila kang hajar tumpe kulang sirang bana job de Abraham de chi is a kipa makilong likale kona sirang bana Abraham de yocho same type of stars chi is a science na yocho chi is a album sagu palari kadudwe uniform kadudwe kona yocho tanya sala azinda chola ako diba Korean ahi thare mga arayarba kadula chi di yolasa ahi chi baba lile chi di yolasa ahi chi baba lile are different types of stars chi di lile kona he
Corinthian Shatila, River Polna, Corinthian Little de Trade, Hiba, Serangbana Abide, Cho Yona, Trachoba, Isana Ure. Has gonna science na ade, the different types of stars na adila, modern science kuna, Charore, Chihidi Milky Way da, Tunaeda, Chihi Lang Babati, Chung Yamomaku, science na discovers Hare, Ko Hatsariza, Azindachola, Kadang Zizana Yona, Trana, Lile, Isana, Hatza, Nicheno. Kode Isana Isa Akan your life, your hero now. Isa your life is a life and blood. Isa Akan Liba is a Ashakuna do Akan Lire. Without the blood, na Akan la Ashamali Kala Isa Sobeno. He said, Gona Ashakuna Isana Lire. Kala science na Ashatu Yocho, Kona Azindacholan to Yona Liro, Isana Alasalana, Tatsana in a Hila Yonire. Life ko Isana Kode Tina. Hiba life is in the blood. Isa yo Akang hi Ashala Lile. Science na yocho. 1799 Dashikatala. Science na yocho. There is no blood. There is no life in blood. Isa akang la. Isa shala akang male. Kona science na yocho. Hasana isa na kode tina. Ako diba first president of United States of America. Kay he is na George Washington. George Washington is a diba American president sacho. Abi president saya gona abi hiba 1799 la hiba George Washington hitsa tanana sacho. UK kira history kirna mateno abi tanana sade doctor na yocho abi cha tana amaza kele go hasiba bekaza tana kala ashata treno ashatse po gona isha yo Asha Sepono go Ashakato sono, Tutachono, Tananta, Ashalak Zele, Asha Trikala, Asha Zipe Kala, Hatsalatana, Isa na Tanankano Gona. Hatsabayo science and doctors yo Anyichiba, 1799 dash 1780 dashila, 1880 dash 18 dashila. Hiba science yo, doctor yo, Anyichiba go patients that treat Sanayacho. Hatsaba Beka, patient are to Sacho. Hiba George Washington zasa Hatzarza Abitana de Sepo Gona Asha Kunda Tare Anya Poso. Hidaba Kalang treats Hade Hiba George Washington America first president Sacho he history na yona lile. Certain history kiro nerna Hatzala Yuchebai Kona Nicheno. Hatzaba Surokadu Licho Ta Hila. Kode isana azinda chola. Livi shadi taretanye ara tarekatwayoja. Akangza ashala za zele. Livi shadi la kananti la akangza ashala zele. There is a life in the blood. Isayo akangza ashala le zele. Hase go na hiba ashayi za kadang atonte. Koiba Russia scientist kadu eli gona 1880s la abina discovered sacho ko abinyo baza there is a life in the blood. Hansay gona Dr. D asha sadale tanara asha maze kala barachana asha kyona aracha asha yono sadale gona anyiche balana 1880s la scientists Russia scientists eli gona abina hitsa discovered ha gona chanye isa tana makomaro de asha isa leula zi yore. Hatsakune isa akyang bangure, hatsakune isa ala adesa rezichina ziba science kuna kadang zizana lile. Azinda chola la akodina hila livi shatila Israel Jibli melana charode lavam lana tsirang bana hi yona lile akang la asha zeli no hey hiba asha hitsa kadang atonde hiba asha hilatsa hi kadang atonde kona hi tsirang bana la kadang zilina isa de yona lile. Isa na mado zakode adesa ship. Hiba jahaz amalala change ata limila. Kada chida ba war la bichire, submarine bichire, lang baba kada la bichire, kan cruise bichire, has a ngisara bambarachiba, gargo bichire, has a wasat higona, limikadulana kadu bichiba, lang baba artung lile, ko hiba ship kalaba hitza kadang kalabacho ta Korean Research Institute of Ship and Ocean
kona his Christos kona Christo kona hila Korea his bio lile ko hatsabayo scientist na ship engineering na proof ka tu hirocho hatsa 1993 la ko hiba Christos his Korea la aning kung kaduma ko na limila aning kung ship and ocean yo aning kung research institute katulile ko iba research institute lana sarana kitang ship kalabro limib pamlana ship kalabato engineering hila kikona arana hatsabayo ship kalabre ko chanye lang baba cruise lino cargo lino lang baba submarine lino lang baba isa kitang tong beach ba isa na ngunuwe ko hiri nizara pamba chanong cargo chanong haturza lang baba tungile ko hiba ship hiba institute lana arana discover sabata hits 1993 la hiba Christo hina hila institute na jahaz amalala hero kono arna kiting na hits research sana kai ship la kalap khalang kai ba atilang atinglang ko ashinglang katoy kalap khalang kimalam rode makhalang lang baba rode hiba jahaz isa malio mazatuno hiba jahaz isa khata khamchono hiria bamsa arna kitina atilang atinglang kitina rode hiba yo science research center la ship kalabrana hiria bam kipa khalang sabsiba thinde cha the Noah's Ark Noah yo ship is a perfect shitaba yujeba hibayo model hibayo formula atilang atinglang Noah na kada kitang kalapcho hibayo yujeba hibayo size hibayo type la na kalap khala isa kila kimalam ronye sala hiba ship pizza kimalam la mazatuno ta hiba hitsa lapchola akamcho ko apichu sanwe kona hiba Christo research center la arna proof sacho ko hatsabayo Nohayo isana kode tina hila lipo shadi tharo ara thare mangala Nohayo tinkala atsinglang kelap hitsa sa sang sano atilang isa kelap hitsa tanyang chano atsinglang isa yo kelap hitsa sangre chano hatsa atilang atsinglang ashinglang square za zirang bana Noah kyan chachoba na Noah na abitota na kalap choba ma ta zirang bana Noah kyan hi chacho ko hatsa ba za exactly makalap nye atilang tsitaro chakala atsinglang tsitaro chakala atilang tanyang chano hatsa kyo baru hibayo model and hibayo formula la na ship kalap na chanye kadaba chidaba wasadiba nizara pamba bamsa hiba Nohayo design la na kalap chona chanye limi hilatsa hiba ship hitsa pichire ame utility yep sena libadi isa bam kabelan lam thino sirang ba yu hitsa kang hacha tong pe kulang tha choba lele hiba sirang ba yu la na I kire ta anina kikana na ina mangi cheno ta limila science na math na lamlong isa igala lipo sirang ba yu kide isa na kode tan kidana na lamlong la na isa na sirang ba de lamlong china kikana amayu tsirudi na sirang ba yu la ararano nizara atong sirang ba yu kile go kang la mangabi mayabi bible kiresa likhan le go ta atsase ro de ara khlu bere tigera ina kyoba tigera ka tong tigera likhan le go ta atong bi tigera shojo be ba khlu be ba ira tigera sakhatan likhan le ta hila sirang ba yu hitsa aso balana nana tanki tang nang na hila cha sirang ba na chapa lamlong lana limina roba lamlong lana nana ko ina ila tanki na lamlong na kikhan lang
Amayutsirdi in the Yochoruza, Hila Tins of Kosap Salile. Amayutsirdi, Hila Akang Basalile. Amayutsirdi, Hila Amwano Salile. Amayutsirdi, Hila Nakukinindang, Nak Akanindang, Amwano, Lang, Sirambana, Tona, Wuna, Lile no. Yutsirdi is a Siramba Yuhita, Isa de Mazano, Sirambana. Joshua de Yochoruza, Siramba Yula Yochoruza, Siramba Yuhita, Natena Zana Tatiso. Ta Siramba Yuta, Nayo, Become Kadutagona, Yamo Maku, Tanki Tanana, Siramba Yukibaza, Hida Dunana Makikona, Tanki Tanana, Nana Kikana, Siramba Yo, Amwano Zilanguno, Na Yutila Ararapino. Hanya bon katoy sa ronye sala, Sarah family katoy sa ronye sala, Limi atata katoy sa ronye sala, Nako nakuki makaluno, Noha ra kuki, Hiba, Kimalam rode, Makalukona, Malio na matsikona, Kam na yachoruza, Nakuki, Hiba, Sinkung sa kalakona, Nana kikala, Nakuki nindang amwano, Hita, Nizara, Tunindang, Manichino sakole. Ta atoni dang hibahi kuna science and Bible michoba kuna isa yutsila alato ararana pekutiba yutsira katu chanonza tsiramba yuna isa de kanre ko limi kada pekutirna na yutsi na anyicheba na azinda chokipa tsa bara de palarina tsiramba yute kada machangdana isa yutsila sa zike na tsi kanlang isa yutsi ko aronuni dang alonti amala Isa yutsirdi kuki ko akan tanwe kona. Hibayu ikuna chachore. Ayuchiraba mawachang. Majana tankidana na azasho kitana zasho na tire. Kanchejaba tsirana gani se ko atisharan chechere.